This is Radio Sabah calling from Jeselton, North Borneo. Jam ko namdong sa babiyad paggunot ako. Sabah BFM ko semban, Boss Kadazan. May kadbinasya aswaw, tumay mo, hey hey hey. Kopi was yan, dong sabab. Sabah BFM, may kadbinasya aswaw, tumay mo. Hodzo, pinakiano di Bishop Joseph Loudin, MONGUZAT do TINAN. Iti Hodzo, pihion ko ba no ka? Okay, we reach at the peak of Timpango station. Oh, nice view. KK view. Okay. Okay. Ini kawan kita Jasper. Yeah. First time Timpango Hill. Oh, okay. Undang botol luar Mami batu mos Memogok baik memuok bodoh tongus Okino ono radio Pangado Kadazan Oh hiskina bokongo rohosu Manali popongku ado tabak Isolahanku mengusat tinan Min sindok min sasazau Bingki zot omok koisus mengusat tinan Hitam pati tinukuban Om siko mengusat tinan Min sindok min sasazau Bingki zot omok koisus mengusat tinan Hitam pati tinukuban Oh om siko
monguzat